Nk'urugero muri Kigali mu bushakashatsi twakoze hamajije kugaragara nibura abagore nibura babiri babaga gynecologue bonyine. Ibyo ngibyo rero bikaba bituma wenda niyo atari n'umukobwa mu bisanzwe aramutse afite ikibazo kijyanye no kuringaniza urubyaro cyangwa ikindi kibazo kijyanye n'ubuzima bwabo by'imibonano mpuzabitsina, ashobora kumva afite ipfunwe ryo kujya kureba umugabo musobanurire ikibazo kiriho. Hanyuma ikindi naco rero ni icuko usanga amaprograme menshi mu bihugu byinshi yubakiye ku guhangana n'ibibazo byagaragaye, ariko ntibatekereze neza ngo babone neza ko ukubaka amaprograme yo gukinga ni navyo bitwara amafaranga make, ariko kandi navyo bitanga umusaruro. Murakoze, nanjye nitwa Berabose Aline Joyce, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'umuryango witwa Luna. Luna ubundi ni umuryango ugizwe n'abagore batandukanye twishyize hamwe kugira ngo tujye tuganira ku buzima muri rusange rw'abagore. Twawushinze muri 2022. Ikaba yaratangijwe hagati yanjye n'uwundi muntu dufatanyije w'umugabo ariko uba muri Kenya, ariko umuryango wacu ukaba umaze gukura, ukaba ugizwe n'abagore bagera muri 2200. Bisobanura gute Luna? Luna ni ijambo riva ku kwezi mu rurimi rw'Igitaliyani, tukaba twaragendeye kuri iryo zina kubera ko ubusanzwe ubuzima bw'imyororokere bw'umugore akenshi bukunze kugereranywa n'ukwezi kubera ko gufite amezi 28 kuri 35, akaba bijyanye nayo. Twabikoze nko mu buryo bwa simbole bwo kugira ngo tugaragaze ubuzima bw'umugore. Yego. Intego yacu akaba ari ukugira ngo tugabanye ibibazo byinshi akenshi abagore bahura nabyo, yaba atari ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse no mu buzima bwacu mu myaka za bukuru, ko akenshi usanga ko tutigwaho kandi ibibazo duhura nabyo usanga inzego zashyizweho z'ubuzima nk'ibitaro badafite ibikoresho bihagije byo kugira ngo bite ku buzima bwacu. N'inzobere akenshi n'inzobere zihari nazo ni nkenya mu Rwanda ndetse no mu karere dutuyemo. So ibyo bintu byose twishyize hamwe kugira ngo turebe ko ibyo bibazo twabikemura, tugakoraho n'imbogamizi zituma iyo ntego tutayigeraho. Mwasanze imbogamizi ari zihe cyane wibanza ku bagore? Imbogamizi ya mbere tumajije kumenya nuko abagore natwe ku giti cyacu, kubera sosiyete yacu, imyumvire myinshi ndetse na culture cyangwa imico nyarwanda cyangwa y'Abanyafrika, tudakunze kuganira ku buzima bw'umugore. Nabaha nk'urugero nk'ubuzima bw'imihango, ni ikintu buri mugore uwo ari we wese aba agomba gucamo. Abagore benshi baba bagomba kubaka ingo bakabyara, ndetse n'icyo twita muri menopause cyangwa urugendo umugore agomba gucamo kugira ngo birangire, ariko tukaba tutajya tubiganiraho. No mu mashuri twiga ntabwo tubyiga nk'uko bikwiye kwigwa. Ibyo rero ni imbogamizi ya mbere ituma ibisubizo bitaboneka muri ako kanya. Icya kabiri kikaba aricyo navuze kijyanye n'inzobere. Usanga inzobere zinahari zize ku buzima bw'umugore, wenda nk'urugero aba gynecologue cyangwa umuganga umugore areba, akenshi aba ari abagabo kurusha uko abagore, kandi nabo nubwo bahari ni bakenya. Kuko wenda nk'urugero muri Kigali mu bushakashatsi twakoze hamajije kugaragara nibura abagore nibura babiri babaga gynecologue bonyine. Ibyo ngibyo rero bikaba bituma wenda niyo atari n'umukobwa mu bisanzwe aramutse afite ikibazo kijyanye no kuringaniza urubyaro cyangwa ikindi kibazo kijyanye n'ubuzima bwabo by'imibonano mpuzabitsina, ashobora kumva
afite ipfunwe ryo kujya kureba umugabo mugenzi we ngo amusobanurire ikibazo kiriho, kandi wenda nk'ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imihango ashobora kuba afitemo ikibazo runaka, akaba yumva umugabo adashobora kumusobanukirwa kuko nta nubwo aba azi ese nubwo aba yarabyize cyangwa ngo amwumve neza avuga ati se ubu koko harimo ikibazo runaka kidasanzwe nk'uko umugore agomba guca muri uru rugendo. So ibyo nabyo biri mu bintu cyane cyane bituma abagore bumva batumvwa cyangwa ngo bajye gushaka inzobere zo kubafasha. Hanyuma se akumva haramutse harimo umugore we yagenda mwisanzuyeho cyane. Ibyo byananagaragaye ari nayo mpamvu twebwe wenda nsobanuye nka Luna nk'umuryango wacu twubatse urubuga kuri internet umugore wese ashobora kuzaho akaba yabasha kubona inzobere zishobora kumufasha bitewe n'ikibazo afite. Izo ngizo hakaba harimo abaginekologe, harimo abantu bajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bize cyane cyangwa bibanda ku bibazo abagore bahura nabyo. Ngira ngo kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abagore twakoze hano twibanzeho ese ni ibihe bibazo abagore ku giti cyabo bahura nabyo. Muri serivisi dutanga cyangwa ubwo abagore baza kureba izo nzobere tuba twarashyize kuri urwo rubuga, byagaragaye ko abagore bisanzura cyane ku bandi bagore kuko baba bazi yuko bari bubumve cyangwa bakabasha bagasanisha ati nimba uva amaraso menshi cyane bikaba bikubangamira kuba utabasha kujya ku kazi cyangwa kuba utabasha gusinzira neza, ugasanga mwumvishije neza cyangwa mufashije no guca muri urwo rugendo. Umugore w'umuginekologe byagaragaje ko abasha kumva cyane umugore mu rugendo wenda iyo afite nk'ibibazo bijyanye n'urubyaro, kumusobanukirwa neza agahinda afite kurusha uko umugabo w'umuginekologe yaba amwumva. Nitwa Hakizimana Agnes. Niyo ugiye nk'uri umudamu ukagenda kwa muganga ugasuzumwa n'umugabo urumva n'isoni ibyo bari kuvuga, hari aho uvuga ibitari bike cyane cyane nk'iyo ari indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka, hari naho utinya kubivuga ukagenda utabyivuje kandi intumbero ariho hababara, ariho hari hagwaye, ariko kubera umugabo bikagutera isoni kumubwira. Ni nk'uko namaze kubona ko abaginekologe b'abadamu ari bake, benshi ni abagabo, bigaca rero nabyo bibuza ko bakuvura indwara nyayo wari urwaye kubera wahishije ibyo urwaye aho urwaye. Nibyo ntakorwa iki rero? Je ndumva ko boshishikariza abakenyezi iyo abana ari nkiri muto no kwize kuvura abadamu, ariko ntacyo noshishikariza abadamu bene wacu bakagenda bakiga kugira ngo bazofashe abagore bene wabo gutyo bivuze bisanzuye. Nico noshishikariza na leta ko abagore baha amahirwe menshi nk'uko ikora n'ibindi, bakiga gufasha abagore bene wabo kuko babavura ibyo bashobora, ibyo bumva. Umugabo kugira kwiyumvirire ntibyoroshe nk'uko iyo bari ko aravura umugabo azataha igihimba cy'umugabo kiraha ikindi kiraha, ariko umugore nawe abazi impande zose umugore ashobora kugiramo ibibazo. Icyo navuze nyine ko nashishikariza abantu bakiri bato bagifise amahirwe yo kwiga ko boja kwiga ibintu bya ginekoloji kugira ngo bafashe abakenyezi bene wabo babavure bisanzuye ataco batinya. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango, umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango, bamutaziye maboko igihugu kuko babona ibiko bakora. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Amazina jewe nitwa Kazungu Deni, ni docteur en psychologie, ariko nagize n'ibindi bijanye na psychopathologie. Psychopathologie rero no kuvuga ngo ni uburyo abantu bakunze kwinjira mu bugwayi, ariko bwa bugwayi budakunze kugaragara kwa muganga ngo bugaragazwe n'ibipimo canke muganga ubwiwe nyene navuganye n'umugwayi ngo abibone. Ubwa mbere na mbere impamvu navuze ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore nuko hariho impamvu zisanzwe zitandukanya umubiri w'amagabo
n'umubiri w'abagore, kandi ugasanga rero ubwo butandukane buratuma umugore agira ibibazo, ahura n'ibibazo bifatiye ku buzima bwo mu mutwe ntibimenyekane. Ubwa mbere na mbere navuze nti uravye umubiri w'umugore n'umubiri w'umugabo, umubiri w'umugore usanga hari ibihe byinshi bituma imisemburo irahindagurika kandi ikamushikana no ku burwayi bwabo bwo mu mubiri ariko n'ubwo mu mutwe. Ubwa mbere na mbere abagore n'abakobwa baraja mu mihango baratwita, ubwo niko n'imisemburo igenda irahindagurika, yamara kuvyara konsa niko n'imisemburo igenda irahindagurika, kandi ivyo rero birafise aho bihuriye n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko kenshi ntibaheza ngo babibone. Ikindi naco mu buryo umubiri w'umugore n'umugabo bikora biratandukanye. Navuze nti dufatiye ku buryo mu gifu no hejuru y'impyiko ngahaya hari utuntu bita les glandes surrénales mu Kifaransa, sinomegene no ushobora kubivuga mu rundi rurimi, ariko utwo tu glandes surrénales natwo dushobora gufasha umuntu iyo turiko turakora, ni natwo dufasha umuntu kugira ngo ayironke imbaraga zo guhangana n'ibibazo bari karahura. Abantu bose baradufite byaba ibibazo by'ubugwayi, byaba ibibazo byo mu rugo, byaba ibibazo byo mu kazi, bose baradufite. Ariko aho bitandukaniye ku gitsina gore dukora inshuro byikuvye kabiri. No kuvuga rero iyo umuntu ari karahura n'ibyo ku gitsina gore, noneho urumva ko dukoze inshuro byikuvye kabiri, no kuvuga yuko niko bimwongereza amahirwe yo kugira ngo ahure n'ibindi byago bindi. Ubwo rero ivyo kenshi rero nta nubwo bakunze kubimenya, baba baganga rimwe rimwe ntavyo usanga babyitaho, baba bandi bakora mu buzima bwo mu mutwe nabo ntakusanga babyitaho. Ivyo rero nibibazo bishobora gutuma bantu b'igitsina gore bahura n'ubyago ariko bidafashijwe. Ikindi naco dufatira no ku bana b'abakobwa bari muri cya kigero myaka 18 20, biramaze kugaragara, ubushakashatsi buragaragaza neza ko bajya abantu mu bana b'abadolescents dufata urugero bakunze kuza barikata cyane cyane bitumwe nuko baba bagiye mu bibazo bifatiye ku buzima bwo mu mutwe. Mu bushakashatsi bwagiye buragaragara 17% baragira ivyo byo kwikata iyo bahuye n'ibibazo bifatiye ku buzima bwo mu mutwe, ariko muri abo 17% 85 n'abakobwa. Kandi ivyo kenshi n'igihe bagiye kwa muganga canke bagiye mu ma centre de santé mentale, akenshi ico kintu ntibakibona ngo bagifatireho, bati ivyo ari byo byose uwo mwana w'umukobwa asanzwe ari vulnerable cyane kuri mwene ibibazo, ntibabifatiraho. Noneho rero ubwo rero hariho kutamenya, cyo ni cyambere, hariho kutamenya ubwa mbere na mbere kw'abantu bose muri rusange, ariko kumwihariko ko kutamenya kw'abagore n'abakobwa ngo bamenye neza ko ari ibyo batandukaniyeho, cyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri hariho kutamenya, kutabisobanukirwa, haba kwa muganga, haba no muri bajya abantu basanzwe bakora mu buzima bwo mu mutwe, ntibabisobanukiwe. Ubwo rero nicyo tuvuga tuti muri programme turateganya no kugira ngo nabo babimenye. Hanyuma ikindi naco rero ni icuko usanga amaprograme menshi mu bihugu byinshi yubakiye ku guhangana n'ibibazo byagaragaye, ariko ntibatekereze neza ngo babone neza ko ukubaka amaprograme yo gukinga ni navyo bitwara amafaranga make, ariko kandi navyo bitanga umusaruro cyane. Ugukinga amaprograme afasha abantu kugira ngo bamenye ivyo bokora, bamenye ivyo bokwirinda. Ico rero nico kitabariro, no kuvuga ngo usanga kenshi bubaka amaprograme yo guhangana n'ibibazo byamaze kugaragara, aho kubaka amaprograme afasha abantu kugira ngo bakinge, aho gutegereza abantu ngo bakimure. Kuri icyo kugwa rero nuko izo programe zigomba kubakwa, izo programe zigafatira ku buryo abantu bagenda batandukanye. Izo programe dufata urugero, hakubakwa programe ifasha, dufata urugero abana b'abangavu b'abakobwa, bakagerageza ku buryo amakuru abashikira bakabimenya. Hakubakwa amaprograme afatiye ku bagore muri rusange,
hakubakwa n'ayandi maporogaramu afatiye ku gukingira abagore bivanye n'akazi basanzwe bakora. Ayo maporogaramu arahari mu bindi bihugu, arahari no ngaha byoshoboka arahari. bakora iki dufata urugero nk'ubu ibihugu byateye imbere dufata urugero, hari amaporogaramu afatiye ku gitsina, hari amaporogaramu afatiye ku kazi abantu baba basanzwe bakora. Dufata urugero nk'ubu nk'amaserivisi asanzwe ari amaserivisi ashobora gusanga mu kazi abagore babangamirwa kurusha. Hariho amabanki, hariho nk'amaserivisi akora nk'amabanki, nk'amaassurance n'ayandi ma-entreprise akora bene nk'uko. Hakaba no kwa muganga rero cyane cyane mu bisata bimwe bimwe. Dufata urugero nk'abantu bakora muri maternité, urabona ko kenshi higanjemo igitsina gore. Abo bantu hariho n'amateste bakoresha ku buryo bagenda babevariwa ku mwaka kugira ngo babone ubuzima bwabo bwo mu mutwe ingene buhagaze. Ivyo birabaho mu bindi bihugu cyane. No kuvuga urabona nko mu busanzwe kwa muganga barasanzwe bateganya kuza barafata ibizame abakozi bo kwa muganga, ariko kenshi usanga bafatira kuri za ngwara zitandura, imitima, diabete, ivyo birakorwa kenshi. Ariko tugeze ku buzima bwo mu mutwe ntitugira ngo tuvyibuke nawe. Kandi uko izo ngwara zishobora kubangamira abo bantu, niko n'ingwara zifatiye ku buzima bwo mu mutwe nazo zishobora kubabangamira. Dufatiye kuri izi nyigisho bakiremesha, mumenye namwe, ega namwe ntimwiti harashaka uburwayi utabizi, mwiyumvire igihe urwaye urugo ruba rurwaye, ariko igihe uri muzima urugo ruba ruzima, namwe murabizi. Perezida yaravuze akantu ati barera abana natwe bakaturera, avuga ati kanciyemo ati abagabo turibebeza, ariko turazi ko abagore bakomeye bareba abana bakareba n'abana akajyamo nakabonye handa nyuma karashimishije. Urugo rero ruri mu mugore muzima ruba ari urugo ruzima.